Okay, lero ni pa 29 July 2020. Okay, mfuno kambako cheveza nkalira pa life yae apa life busema makamba life it's complicated yae jaza enda uku baby now nzakawana ku next month pa 18 August yae. Okay, nive mfuno kambako cheapa uko ba baby uko osaona mungati pesi sinioneka nakuzonda olo nakusiya sometimes madaba mwiti mangalira timankala mungati pa distance relationship but nishkulibe a baby uko mwikireko ka so anyway ndevegile life is a course up wanjigizi bwela August niliti mazo lero mpa Wednesday pa Saturday pankala pa 1 August so life is a course wazinga so baby go please nipe mpani cheo kwa namuizi I wish cheo enzo ziva chis I wish sembe cheo enzo ziva apo natima peleka tibena time daily che insho cheti be time cheti mankana ni yakumazulu beko na time ije nayo kudala ija takumana ko che mzulu atakambako che pali life che so andeve ili che ukuba jazz wali pa countdown lero pa Wednesday fika che Sunday between che Sunday na Thursday pache jazz aenda lipo in advance lero hapa so life it's complicated yeah. So mzanga aenda jazz ukunako wa baby nona next month pa 18 Mungu wanga avintu ni mulungu che otherwise life it's complicated so ana mwizi che vintu hapa ni mwizi anyway tizalimba che simatambira mahala ma motivational ma quotes ya singatambire mahala baby go please na papata so maziba chabe anyway life goes on ngulimba che vintu bye no